Agya Kwabena UTV. The name is Joe Kuntani. Agya Kwabena UTV. My name is Joe Kuntani. Tewaso etiebe. Agya Kwabena. Agya Kwabena. Agya Kwabena. Agya Kwabena. In fact, if you ask me nyina me na me pay Agya Kwabena asem. What I say? I was say Agya Kwabena after this video to me go pay nipa be damase. What I say? Because Agya Kwabena trend no. Say me no nyuntumi edi nkomo. What I say? Me nyuntumi edi nkomo. Ama na hyehyɛ nnwom enwom chenchirente. I was say nnwom wei e na odi Agya Kwabena kwan. Oh my god, telefi aso. Agya Kwabena fa nnwom wei e go tra asundwem nnwom de de. What I say? Nnwom no de. Na TikTok mountain so ebi so ageka bi kire Agya Kwabena after say obe throw shade. Obe gas na small kind or no crowd do trobia nim no. Almost I can be to Agya Kwabena. I want Manchimanka highway. So I have Penyah block media. That's why I say any demo. Obe like video no other. My subscribe button, subscribe notification, latest updates. Now better watch in their mommy. I will comment. She must also baswa. No she video more for say any be ashe. It Agya Kwabena trend. Nanka it is getting over. I say Nanka trend. No, it is getting over. But on one kasa, and I come and see it was be henya and same. After say obey a video. No, chire must Asembia or static can be an no it is nothing but the truth. No trodo, no trodo was once a sanano. Do ginano, a one gina. Me sebre no cre a bacope. No cre the quattro carbontia. One ferry. Essence udum se sanoti. A tro. With beefy amasama bedun crano. No was a son who be in Pedro. Udu Pukas Robesi Sano. Udu Fancoba Robesi Sano. Udu Tessan Robesi San, and I say myself Robesi Sano. Udu Achimota Usti Robesi Sano. Ubedu Tessan Robesi Sano. Ubedu Alaj Robesi Sano. Answer Ubedu Circle, no do a crano. Na entro was a son who be in Pedro. Now so no cre, or that Tadia Cronoa. It be fear chili. I could be able to be a one slow and ferry. It's answer. Oyenokore. Thank you very much. What I say? I'm going to say Agya Kwabena small candy. Obesa de asem for aba. Agya Kwabena besa de asem for aba. Se se mnuka si TikTok mountain so. Asa ko henya asem no mo e wo ho no mo. Ama obi e de Agya Kwabena ahyehye nwom. Na nwom we no. E wo se Agya Kwabena timi tua nwom ne ka. Nwom we at least man na wo se timi Agya Kwabena $1 million because me bray answer me nya nipa we me bray me timpintin kwa. Na me wura kokko ase na me hwe fom me ko hwe kumidie ta na me hwe fom. Agya Kwabena UTV. The name is Joe Kuntani. Agya Kwabena UTV. My name is Joe Kuntani. Tewaso etiebe. Agya Kwabena. Agya Kwabena. Agya Kwabena. Agya Kwabena. Mo pensonko. Mo pensonko. Mo pensonko. Ai, yaso ya pensonko. Bye. Che. Agya Kwabena mo pensono. Akwadan to mint na sema. Penyini na honhwe no. Che. Mo pensonko. Ya pensonko. Mo pensonko. Bye. Che. Mo penso akwadan to mint na sema penyini na ho. Mo penso akwadan ni penyinti min kwa ya ne so. Ya penso di akwadan na aba wa TikTok no. Hey, watch out, my brother. Ubituma, ya babu bo. Mo penso akwadan to mint na se mapanyin na o. Mo penso akwadan ni panyin ko ya ne so nenso ya penso the first come first serve. Sana mo di atiti yen. Che. Die na buro di ka ba na die tri mo de ba ye. Ebi esi wan ka hwe ti de na fe de we de ubeka abechirechirem amaye hu se. Obi mu ade na chese akwada na hu se wie ye beremu obasoso wade ye be hu wani su wade hu no bata no kore na amaye hu no kore no be ma wa yo defo no kore no man kwada yi di ye hu nenso yenka sa wanya sa na me di ye ha me ne se chese kakra be se wu mfruma e wade ye mon kan ko be bi ya bi afri no e ho na mo kan ko die na buro di ka ba ya gadi ye tri mo de ba ya Agya Kwabena ya hweye na nkwada na aba no wa TikTok no o ma yesa mmoboro okotoma ye bawo utiri ho kwa na sa asam na wi aba wantimi anka ho hwe na ntu we de adenti na wa baagi aginam o ka ho asem Agya Kwabena che
odi ya hinkan omotwa abo no wa mama mi odesi ye ne wura ho na me Agya Kwabena hwe ha me se de wose wuti se de wa me ne bo ne ha me Agya Kwabena oye fine mind akwada wuti mi kotwa bo panyini se ne tisa de wa me ne bo na ntwi ya wa me ne konko enkwada yi mu ade enkwada mo ni nsa de munya ne ya mo ye no wate Agya Kwabena yo bi papa odi ya hinkansi ya hwe ya busumi obefa duru anu mawu kise enkwada ya no ya se mboro ye betu wo boro wo TikTok ne so Nenso enkwada no mohwe ye hwe enkwada no mohwe ye akwada nka mo panyini sa munya abotre moto mo bo wase kama no abedi ya mamu de name jo kwintani man hwe a meba befa ho ba be nya asem wo asem nenso we de me de ba de se bachigifo wo na se mentu na fi mo nchima ka hawe ne so omo ye ka be kire Agya Kwabena papa yo dasro heidi afi o trendy o Agya Kwabena say why trendy meaning ada idea na akọ ere na papa ne trendy sa no obefa na TikTok we say Agya Kwabena say dey we say ada papa na akọ ere you do need na temo ada abro ka politics ma temo yeah politics Ghana for no politics jai bra I did your retirement ka politics one them me the politics asem dey Ghana dey maintain can be you because a very sensitive issue. There's a fine or thin line between politics and Ghana. Until me can be share. You know, I'm there. Matima konkwani as yeja. Mete konkwani as no. Na mi shensu. Shensu ha me ba no so na paddle ensu ni mu no. Sima hu no. Na eja. Olumai me share nature. Me camp I use na track ni si wono. Me campsite no. Hey, papa, that bro, I politics. Monsieur to, and so no, me team. Hey, papa, no, they want here, politics. Want some no, already I got on there. Or Ben would do Ghana for the politics. Jay. Agya Kwabena kafra wate kafra. Once there be a me man kabi o misro man kabi why man kabi. Omo ye no man kabi. Na there be once yana me kasa we hypocrite. Me take kasa we hypocrite pa because the Kufuor pencil there be an out now media so TV station ho na there be an Kufuor pencil and I say me class for you nti na no kra me be say say no class for no mesre meka wo munso na ni ate ana wantie me yetufu bia na wantie ana asabio ugya wadwene ofie de kwaje sika e de betena radio so e de beka ne ye de obeka sabre na de e de ne say sa 8 years ni nyina no so no na wo the same media house e wo the same platform na na de woken na nka obetumi aka e hono odane wo na nde wadane wo yesa na wa de abroni kafra odi ayi ka mi chiawo kafra wate me de UTV ne ayi for de friends sa media house no sign Chama General Kwame Sifa kan ne dankoko ye boanti me respect mo pa na enye Agya Kwabena mo de a kai me nkase mano se ntia mo da nanso obeye ne dai ade na si facha wo mo facha ye why facha ye se enkwala ne timba mo ntene be ka se wonim nyansa kafra ebi so na de omo kan na ye no kra na wahwe na waye hu bibi na busu afọ efrem ohin ba makutu fo bit masa afrem 1000 years na majo so no poncha me dia samba me nya botre ma batemente ho kama me se obi a de bi e ko so MPP abre so na ye a wan ka se ye ade bi e ko so MPP abre so a na enye a wan ka se enye nenne President John Dramani apenso e ko so na ye na wan ka se enye ana se e ko so na enye na wan ka se enye a wo ye jimifo Agya Kwabena tie me beti Agya Kwabena bla beti why otiri hu said de wona wo so na nwuro bosom otiri hu said de wona ye gutikale bosom ensa gu otiri hu na wo kra po no nya sam ne yanka Agya Kwabena anya sam ne yanka aban tio Ghana han mo wo hwan na Kevin Taylor ni na tem Kevin Taylor di asantefo atem wadi otumfo atem wadi siremfo atem wadi chi mama atem wadi bible atem wadi Quran atem wadi angonafo atem
wadi mfantefo atem hwan na Kevin Taylor ni atem okuruma Kevin Taylor from America bedu okuruma no hwan na ehfo na bɔ ne ho ban Agya Kwabena o tie o ya o em se udidi a wonom nkwan udidi a wonom nkwan udidi a wonom nkwan na ya na mo wa se de mo bɔ braduri etite na so person despite intimi hwe wa na he say Jesus Sammy Gyamfi na hwe wo ansa na wa be ko ama na wo ho he say de yewura o say kwa am despite he say wontimi hwe obi mebo a adufuru pe na bi ni o adufuru pe ne aka na de akwaro hwe de tiri ho na hwe na nim otu so betima di mo 5 kilo no baako wo de hwe ni tiri ho ne na nim pa otu so watena kurase agimia we banchampesi ne saa we banchampesi na anti ze na adwen no start oba kumase no instead of say odifufo obehwe nkwa sei na yi saa banche no we na kura na se no nkwase adwen ni gimi na gina na adwen mu na firi mu no wasan ebesua ye enkranfo na omo abobra ma na papa abobra papa omo tikuruma na omo de atere enum edide no saa bi na ese Agya Kwabena no UTV wono no ono so de atere edidi ntama gimi adwen gimi amama gimi mama na na woni trim no still enkoy utiri hu se de wona woso na nwurobo so asuato hana Kevin Taylor ni na temu kuruma no Kevin Taylor tina de ato amana du manhia hemfie mo ayi fo na bɔ Kevin Taylor ho ba wo ba mo ya no mo gimi wo tese ya ansamo amon ne esi asamo ya no mo gimi wo mo ba sa me si mi Ghana ha mo tese si ehun sa temdidie no na nipa efoa so because me from day one me ka say send your president Mahama and NDC aban ebo Kevin Taylor ho protect Kevin Taylor no ebo ne ho ban atemdidie ni ade na to ntwa da because obi ahun say eh ene me so me ye na ma ban we ba ono so papa me ho ban me say me so me ya say me so ma ban ona bo kan Japan beba ono so abon ho ban te say de ebo Kevin Taylor ho ban ya na ona bo kan Japan so beba Agya Kwabena uni mfane boate uni mfane bo atemdidie ban ni ani Sammy Gyamfi ono akora su kono ma oba wiase wanya adwuma bia da akora su kono ma Sammy Gyamfi oba wiase wanya adwuma da Sammy Gyamfi me kan che se me ye me na service wi adwuma we na me ye ha na me ye adwuma abrabo amaboni enso otimi de na ado danko akufu ado tena ho dinatem etimi get demonstrate se Awurade Nyankopon ekum na ado maye eso no na cheche owuo Awurade Nyankopon ekum Dr. Mahmoud Bawumia maye eso no na cheche owuo kwasia utiri ho se de yetwa boso yetwa moja guso utiri ho se de oba atena so egoro bra na woni kroma no wani nya ho we aboa wata aboa nchonwe Agya Kwabena aboa nchonwe na woni kroma ho Sammy Gyamfi na wo kwa ma no na wo ko no ese so oba na anibre mo ni brade nti the despite yema wo nyina wani nso za ta nkofo boni ayefo we mu sei ese ka despite uju o mu nyina di firi wadwuma mu uju o mu adi ko boni aye ni hwa wo hwani nyina kwa ni nso adufuru pe wo peska ko wakura aso ya boa wo ya boa pa wo peska ko wakura ase me boa nti wo di MPP ho na ebe peska ko wakura ase just NDC aba say wo da pay rose ye ma kakra ton obi ahwe obe bosume na awtwe mienu bi bosume nsia pebile nti say dia wo protect wo be ko ama wo mo ene yire wotamu pa na ba de bo tachire bebo ba Kevin Taylor timitam ewia Ghana ha nipa bia titiri bia se wodi na tem ama national security da so bona ho protecting dia na sa wo de obi so be ka bia tia no na sa wo so na wo be ba wo ye otiri ho se kuku esi bola so utiri ho se tete 79 omo Rollins akronfo na Rollins kunkum wo mo na emse na wo ka ho bi omo ye bo finance squad for na kunkum wo mo na emse wo no 77 na wo ka ho bi etu wu ko ba na wadwen mu nyina hyehyew ye bo utuo ne kum etu ba na wadwen ye oya na be kan kwasasem a kire ye wo abodam e ko ba bi die ye ko ba bi enye wo me de men support mpanifo atem de die men ka se me support mpanifo atem de die na mom abed bo ta chiri so de bo ba bia ye me ade me jewo me wiase pa ne Kevin Taylor national security bo no ho ban ama ko tumi sa akonya akokoduro da sa akotena se esa aka kwasasem teto ose ehuru ye na sa de no wo ni na wo hu yo masa mo bia provoke ma mo kaka kwasasem kra mo bia bumfu
mama ke kwa asem kra ma abunfu why o tinu wo said ye de pampers so aboa wo na wo betere de ye won sa kwakuma no jimi no be jimi ni bi na so be jimi won kwakuma no jimi ni bi na wo be jimi won wo de jimi won woni ma ye yire se wo we achi be jimi na hwa de Other four afi ena abrewa eyi pomakwem ye nyina wo kroyim ena national security for be fa ye nia ye nua be ma fanti comedy enne ena nyamia ya adom wa meeting ni be condition ye yi no nebra ofri ho a wo pie no ena samchuroni bi busa ne say sese ya de asema national issue bi wose hene ne ha why na kasa asam ne sema meka national issue bi me ye politician de baba num ena esa meka nie me pesa meka na meka obia ne obetu asizim sema meka we ana meka we nipa ebiam so nipa ne busa se ne ye ne ayewura John Dramani Mahama on kana asembiem oso na hwan asam na menkoka ono na woso ono na nabai woso said you munya atumi kana na ado asam no sa na menso meka because we are politician momi enkwai ni enkotie fanti comedy mla finally you're here. Yes, say the national issues here no me na go kare yes national issues here no we are politician me asem bi aka koko no went man to say na 70 million na me chirichiri it is say and the esi na na bi esi da be nya say na me na say mo jimi di mo ni me da bibia esi me kun ni pa me mbo kro no me nye bibia me ya tiktoker it is about the tiktoker twuma so a wana na twuma so me nye contract say me koye na makodiska bi ba comment section there almost Mahama asem there omunye share so be kan bi mu da na mo koka wana asem okay eno na me ka position me wu akole bi aka it dey cost you na on then akoso what's not the condition me kwala mda say condition o size ni me wow that condition o if you must one hour be near the shocker na me kwa say suru me o mu ti di na o mu se bank na lo nice one that be see but o mu se Agya Kwabena bi o UTV nka jane say aya ma ne nyesa yan kola yesi so man pray yan kotu so hwem because onu pani yetimi en pray ko e say wa man kola ne tafre ni tiri ho e kola ne de kwa meka bi o but me shane was say meka kakra ene na chere say Agya Kwabena afi na oyo ne na esa be soli o na nka ya tia ko but fantasy obeto aso akulai dan company first year future when such a nipa agisen sorry one day sorry no akombi so still or so on tefo agisen eternity ansa no jai ensem na wo kaneka ene biem so agisen ye ne ayewura John Dramani Mahama koko percentage no so adba makuafo no agisen watese watum ansa no jai na asem ka eyezu is still possible momentos of the living ye makramo Agya Kwabena TikTok for the omuade o omuade kiti say ya egu abuse we mistake ma wa not tra dwuma mu de bedi o the way enkrofo to ayampia na de me kura me ra ho enti wo da utimi da cause anu edi o enkrofo anu aya ye Agya Kwabena ka fra wate bra Agya Kwabena bra wo pachewo na ha ye pachewo we ye du tira nu binimu ho we di tiri hu se binika ere nkwasi asem na ati station a wokeka no utiri agba pepe hu se kuku asebaire unti kuroma bi de yakoso nyina wa anti bi wa anti bi da o pache so ti kuroma wonte hwe uti amuna se na ntwi a wa mini konko wate wa anti bi yese wara na tena ho na jimi tena ho na jimi onso wada ne pani kwase a o ka se ye mabunu na ya ba ye wure fi asemahu wo be ka to ho ne no wo chena ene ye de be jeje wo asi asemu akwa abusuan tie se obi tie mi a onka nkyere Agya Kwabena se me se week way it will be very very long for him if we say adia president Akufo-Addo time
na ye bone no samri emeye no kore ana emeye de papa wo. So the way the media is like, the media now sisi ayehunu, people don't actually respect you. People don't care how you are or the kind of pedigree you raise yourself to. People don't care. So anything that you are doing or anything that you see on television, like I told you before, be circumspect. Wiki we ni wamau. If we say ya wahana na nano time tenkete senior high school for mo krampo mo maame na mo papa no mo ntue school fees o mo fafun no makadi o mo pedi akire na nado. We sat, listened, and never took any action. Today, and then those wrongs then is now right today. And those things that were wrong today, it will be right tomorrow. This is not the kind of we are all calling for. And that one wiki way about one. If we say some of you want it and you will get it from the youth, because now the youth don't care. They actually don't care about your feeling or what you are doing. So we have to understand. Say ni esi neno. Agya Kwabena ebe wamau. The same youth that you were thinking that you were preaching goodness to are today coming after you. Every say ni esi na no. We don't see it today being right. You see how you are running. That is how the youth of Ghanaians are today. Yes, Ghana for answer ebewo enkwan nyansafo. Amo makwatra TikTok. I wish you be wo ewo your friends social media so no. Ni edika wo panyi jimifo bi say Agya Kwabena at UTV. Yes, ni edika wo panyi jimifo bi say Agya Kwabena at UTV. Ghana for me say yewre Agya Kwabena se wonim nyansa anko bebusa no ho say enano de na siye. Anti amen kwaye dey e ka say no. Agya Kwabena also obia wo baby amekokwa ye ne ya. Agya Kwabena why you ti said the 1 minute boy? One say ene one say e because Sammy Gyamfi eni no. And I say ko wish Sammy Gyamfi wo no. Eya oya. Oh say Sammy Gyamfi ba UTV a o ma wo sikanti no. Ye ka na say eya oya. Won na Kufu ado a wono what ye betua enkra over 5 million school fees. E wo be hwe ajanka na awisiafo. One day ye ka na say nya ya on. Satem obi betra national television so. Yeah, akwa bi be kan kwa asam say na Kufu do e pay mfa no koto pumuongu amiye hu ne efense ni furu krampo no uhu nyansa e be condemn ye uhu nyansa be condemn ye Agya Kwabena make kan wanim say de onim nyansa na onim nyansa so onim nyansa anka be bia enkwa ni fire anaso mo koje social media kan answer o bi o mu fire be bi o mai de adru aso be ka san kwase asem no enen de wo hu nyansa enen de Sammy Gyamfi de didi ma obedient no ene ye ka Sammy Gyamfi asem ye oya mebua Agya Kwabena oya Sammy Gyamfi wonye ni panchen na Kufu ado wonye ni panchen na Kufu ado se de Sammy Gyamfi didi ma obidi no sa so na Kufu ado so abehwe nyanka ni nwusiafo amomanye school akọ entimasa wonim nyansa start free ba bia e first empanifo kwatra national television so ekeka bi chen na Kufu ado start free wo free Agya Kwabena wo free papa enam ka se yehumo momu journalist from ka de yehumo mo ka se politician tete ma mu dinti yehumo asie emfu Agya Kwabena wonu afutuo to a to can be chance Sammy Gyamfi say ne kwasi ade no kan no e ho sunsu anso de onya na and how ka say bibia baby onya ho sunsu aso masa de ba ne kwa de mbedwane de ba ne mbedwane emfu kodo koto ndisi fofo Agya Kwabena enyu we betua ho ka mabre pa me bra se menya akwa mra ya nyu ya ma mabre pa para se ko abonde ya akwa nya ne kwa na o se timi ye ho nyu ma na kufia wo ba na o ho homa kanyan eti aye nwom tintinu che dia ma $1 million expect menyo kase para se ya bra betua eni die ma mestra so be subscribe to channel no ala se ma mo heavy no atwam na me hwem o heavy video no atwam na me hwem boso subscribe ne ene intwomu ko subscribe ne ene de ka family no ho na have fun together we betu a kire wa adwene ama me e wo comment section aha Penyah Block Media agra